Hai menazah gima zai hai menazah Zeme man sage klum zai I awang riam nan mai kri kiv nalang ba zi himruker tingkum chang na jang kai ge chum dam mai ting gi gdei regu man sa Zeme ko gene hai mena hangya polia ga de radle Lo pam daibe Asian gu Coco Championship mpe mi bna impui mi gu kanta be wang dai rabe kzinke huzi kre srukne wang dai rabe kzinke huzi kre skui mai design Assam Tamulpur Higher Secondary Playground Bodoland Territorial Region BTR gene taule zaka chedling jane samrang wang bachai suija nai kum ting kum chana jang kai ge chum lo pam daibe Asian magu Coco Championship mpe mi za impui mi gu Assam ge antarab ge country kre gu chum Azerbaijan Bangladesh Bhutan Indonesia Iran Iraq Malaysia Nepal Pakistan Singapore South Korea Sri Lanka zai India participated za chigan taule zaka chule za Assam Coco Association AKKA gu president pe Prajip Prakash Barwane saja Assam ge zai India ge ai je Asian gu Coco Championship tarab je event ke dibedele kangi be ke dibedele zaka chudele za India ge za Assam ge ai Coco Championship Asian gu lo pam daibe bamra bje railang be gore dele je sali za Assam ge ai je hanai kum chama jang kai ge chum lo pam daibe Asian Coco Championship tarab ge country kre ku chum gene player me mina hang haite sedya wangule je ka chudele za ai Assam ge Asian Coco Championship tarab hangne kan tabe bam ground me teleuze ladre je sali Zai Nagaland DC Deputy Commissioner Kohima Sanavasi ne Sadar area Kohima ge lungmalei ne mathai meje gongbura meje samchi changai je klo lugu house tax rame tingkum changna jang kai kana banai tingkum changna jang kai ke chumgu Deputy Commissioner go office ta ki ge wangdai rabek na ke jing kai mi tingkum changna jang kai ke chumai de jai ne pewang kam galo je samrang changai je lamile zai Deputy Commissioner Kohima Sanavasi ne saje samrang changai ni chai sui je klo lugu house tax Rameze ZB matai mene halu je Deputy Commissioner go office ta ki ge pewang kam garang gerangai dele Zana North East State Manipur ge Manipur Pradesh Congress Committee me bone All India Congress Committee AICC leader pasite be Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Yatra tezebam zep lui ne ze loilu bebnai Indiaram gu leader changjebam be Mahatma Gandhi chai beting na mikpui wang changba anniversary ze zanai kreke ze himre tingkom chana jang kai ke chum mamai ge peting ze chitaw gai dele ze ka chedele zai All India Congress Committee AICC ge pasite be leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Yatra bugu zemnam ze ngolu ze ten samgai bze state kreu kuna ge takai dele ze che ze pnui pi ne ai Bharat Jodo Yatra takai bze plan te ze kilometer changmadai za kemingeu takai ni dele ze ka chele ze ne Mahatma Gandhi chai di bchang chuna tingkum rex na zemingeu platinum anniversary changdele ze ka chedele chipo zigena Manipur Pradesh Congress Committee me bone Mahatma Gandhi chai di betting kum rex na zemingeu platinum anniversary changbe Congress Bawan Impal gene peting je chitaw gaidele je sali Zane North East State Assam Barpita District Nisuka High School ge headmaster te zebam be Jalal Udin ka chebe pe tingkum himre zemdai chpo school ge headmaster te ga luje chuna retire te tele je ka chele zai Jalal Udin ne Nisuka High School Barpita District Assam ge headmaster tingkum himre medai te gai bige bugu salary pihi kangke tu lugai mele je ka chele tingkum himre medai lu headmaster te luje pihi je kangke tu lumak dele je ka dile chipo zigene pate rabihi ge bugu student le sina me teacher changjeba mane pnui mik dui pe je chu knui gai je te rim na gai dile je sali Zane Nagaland ge hanai kum changna jang kai ge chum General Assembly election bamra bige Janata Dal United JDU me bone seat kai mana seat kai kana ge kazau je helit gulei je ka chule Zane Nagaland ge JDU mane JDU gu candidate hange klangai rai lang be pejine ki tu ho as roto khadle lai pa ja gas pani tu assembly constituency ge kazau je helit gulei je ka chule Zane NSN Lota president of Nagaland state unit of JDU
ZDU ne sa ja nai kum ting kum chana jang kai ke chum Nagaland State Assembly election bam rab ge ZDU lam gene mina hang kai mang na mina hang kai kana candidate sapaz ke zau za helit gule za ka chedle za candidate mizidu matima lia gai gudle za sale Zai Assam Bipuria kachibam ge truck dumper gari gdibne mpui mi media person ko ze katauchani dle ze kachule zane dumper gari gdibne katauchani bepui zizne doli hazarika le ze kachedle zai pa ze media chang ze regional media house Assam ge ta te ko le ze kachedle zai pchu dumper gari gdibne katawblo ge two wheeler gari pigokna pugu scooty ge pan tau ze bam dle ze kachule zai pchai ge ne wang ze gari gdibe dumper ne pchu ka tawgai be ze hazam ze ki te te zapchu katle bi higna takmai gena pakring be soga di dele jasali Zane North State Assam Nogong District ge mpui meeting kum krem dai za ting kum kreu te set gena pang kang ko za pnuino hang lu be bizi gena za pnuino hang ge te gya gai be bizi gena Nogong District ge mina hang chum pe mi mze nim ka dai dele za ka chule Zane Danish gu Prime Minister Mette Frederiksen kachibe pui Ukrainian city of Mykolaiv gem be wangai bloge President Ukrainian gdegu Volodymyr Zelensky ze ngau hodaugai dele ze kachule Zane Danish Prime Minister Mette Frederiksen kachibe pui ne Mykolaiv gem be wangai ze Russia na Ukraine me reite wigna Ukraine spy me kahzam ze rehuki ge wang changza kya ze ngau hodaugai dele ze kachudle za Ukrainian gu President Volodymyr Zelensky pnaya kubun zeugne ngau dawai za kekedu handshake te gaidele kaklum be pe gaidele za sale zana Denmark de gu defense ministry ne sa za Russiam za reite rahange Ukraine me hange pnui ka nga bete ze France minute lepe be France made Caesar howitzer artillery system ka chebe kreuskui Ukraine spy me hange nga gai gule ze du ka chule Zai China country ge tingtia ku mei mak Zaina China country ge tingtia ku mei mang mze na lung rahange lun magle ku mei mrune na lung zebam dele lis du chuna si chon health authority ne sa ze Beijing mena ai China country ge ku mei mang mzdu na lung rahange lun gai ne le ze ka chidle ko to bin lo designer China country ge tati beting kum ge ku mei ni mrame na lung kan cham zigene zai China ge population jet gi kezen singra chang dip zigene ku mei mang mzdu na lung rahange lun ra te gai dele ze ka chule Zaina gede regu mi bana lagze kan tabe men hockey world cup kum chang na jang kai ge chum gu ge Germany me dai Belgium me final talu je Germany me Belgium me hange goal mingeu kai jai Belgium ne Germany me hange goal ma dai kai je hanai kum ting kum chang na jang kai ge chum men hockey world cup ge Germany me winner kngam be rai lang bete je ngoni dele je che jai Belgium me pakna be ge ngau dele je sale ai ge na maina lang be kri ki ji music ke ting kum chang na jang kai ge chum damai gi ge de regu man saloi gai dele pigai jangking gai nim lene je to dele